or a handful. Mamuna, good evening. I can say it is well. So for the answer, no uncle. Was in a radin yankopon can say, Muma yenya wunipa, awo ye subanso, any ancestral, TNA, and the idea Yamedia Dumini, Michelle Obia. It is my duty. Semi didi pattern Medina Copatem. Me yen paza, my bravo at 12. But most of people don't know. Sauma will be suguni yama 24/7 on Sereda. Okay. But ebinim. But another day, but some catch on say this is a time. You must say the truth to the people. I will say you can't correct that down for. Oh, many people are crying. You? Many people are crying. Just ask yourself why. Are they? And they be when you know. A software Juma. You? So be a software and Juma say. Okay. Number one. And Aden is soon so. Aya and Toma Ephraim. We call ourselves a Christian. That be. Was a time with a Jabba, the spiritual professor. Papa, me dey a problem. Oduma, odum a otum funyanko pon de dum me, se nipa be sere wasase so. Okay. That is my work. Sansuo ni bi si ho. And that is a miracle. Me kasa wi a mebo mpa yegu so. Pe enchene abo ne maako miensa fagum. Miria Yarabia ya chronic. Who are Toma Yento? Who are Uhuso? Don't rush. Miria, Mebon Payaguso. When your mana say there be a radiant cancer. There's something mixing somewhere. And the Yababa Sunya de Kakra was life making on this earth. Abraba Yabona Sasu Wiso. Tienio, Abraba Yade, Yabona Sasi Wiso. Number one, Yabeda Neja. Just ask yourself, Sene, we are making an queen. And we are Simbisa. Sene Medana man, Soria, making a queen. Adiaba Kuma Metnasia research, Bamo Unim Blab. Bamo Wonaswasi. Bamo won a new fra. Oh, Nadia, ye nya man so pa and one say direct. No consider, but just ask yourself, Sene, we are Mekrani Queen. Medana dia chimia, Media Fibako. Okay. Into the way be I dream you. Opa, young Fasika, a damn amount, a damn ma. Just one day you live it. And then we catch them to avoid Sika, a Jim Kwan. Kenra, Yanya Yanka Sayanana, ya papa. As president. Na panico for Nere, Cavanaza from Ra. You could get my do. Gun into a down one. So Sika Jim Kwan. Ankotiasi. Me no nambia me tufo. Odom nyame na de ma. Awurade Nyankopon de safo adom me. Awurade betimi afam so akere wade o laugh me so aba wasase we so. But just ask yourself, send me wuya me kra ne kwai. Eya sembisa. And no ye the foundation of life making. Bobra yi. Dwirimi enu. Ema wo bi nsungu ne yam. Ensisi will be, and nada will be one day, pa, and on the house and was itakula, Sudawade, because so Sudawade, number one, and my winning chair. Okay. Who Sudawade, and my city, there be an Edawafum. Who Sudawade, and my wabra was swabba pa. Bebre di nyansa kwan, ye Juma. At the end, no I am mobile.
but anadwi me dey me kanfo osoro akyerɛw sɛ tena de ye gina de ye because we are the image of God. Papa eniema be na dedi wo nipa mu me ehunu sɛ nipa we osoro Awurade. Aya niema bebre. Okay. Number 1, be Psalm 37. Mem tu mra me kyerɛ osie. Yeah. Me ba me fa course. Oduma Nyankopɔn de dum sɛ nipa bɛsere. Ti wo ye nana, wo ye sɔfo, wo ye oba hema, you are a woman being. Sa oba manimu ameka no kra kyerɛ wo. Ɛde asɛ no. Anyom aduasa enson ba ko no ɔse nha ho ne boyefo nti ɔse nha ho ne boyefo nti pause sɛ obi anya 30 trillion atoka nha ho kɔ na ema wo bon haw amumuyofo ɔse ema wo bon haw sɛ obi anya sika kyekye state house sa ema bon haw na eri ni da bi ɔse na eri ni da bi na wɔtwa wɔ na gusa sere kɔ na wakusa sɛ wiramo no ɔte ase bata Awurade ho wɔse bata Awurade ho na ye papa number 1 tie sɛ wopɛ sɛ wie wɔ asase wei so a ɛyɛ principles sua papa yo bata Awurade ho na ye papa tena asase so wɔse tena asase so na di nokware ma wie me ka sa brante ba ko ba me chen last month or the car 802 million young guy 45 years am sa brante won ka no kore no hwe menim me so won ka no kore so se papa na dai me so won ka no kore now so guys now to tom ponche wo sa se yie pa but azabi akoye wo binti Obabesi ajiska 50 million 5,000 man. 2 years in ye ohun no. Ti sa oba na ye ne sa. Because there's one kanokre. Obabesi ajiska 5,000 amount. Enfie mienu nie ohun ne da. Ti sa oba no na adome wo. Aka nsem ya to abrabo so. So betue ka kwesi wuda. Nti sa wo pe asundwe a kona kotua ne ka na kopa ne chew. Video women. Me did the jabba. What you say? Do not see Suda would have day. Itakula. Okay. Emma will be in Sunguni. And Sisi will be. And Nada will be. Emu will be Kwasia. And Kucha will be Nantini. And you now would obey the SOMPA de. Sadi when a man Ghana for the Biagana for a mobile. Ghana ni Bia Pablo Chaco. Okay. Dear. Ghana ni Bia Pablo Chaco. As ye suba nye, ye ni ye nye, ya brabo nye. Opa magana for you go America just 1 month. Na America from Ghana. Ama be ye Ghana ye, ba ko akose ho. Number 1, ye pesami kuminya. Number 2, ye du fru pe. Okay. Number 3, twitwa nantini. Number 4, ahoya. And number 5, be yikosia. Me did the jabba spiritual professor. Me maka no kra kyerɛw because I me ka no kra kyerɛw a now jitum na me kyerɛw ade na wo ya se de beba. That is my policy. Me dey your problem. What I say? Me dey then a problem because otumfu Nyankopɔn boni pasa ne seso. But eye den ne su adane atade ase nipa. Eye asofo no munya o adwuma anase nipa ewo wiase na ya brabo nye. Why? What I say? Was many people are crying. Dare you? Many people are crying. But just ask yourself why. Psalm 37 verse number 1. Or saying how honey boy funti. Or say and how the boy funti. Maubon how a mumuyo. Or say a maubon how a mumuyo. Not every need the or say I really need the what chow and egusessere. Not what Quisa say with a mono. Butter rather home. Or say butter with a na ya papa. Hey, Tenas I see so pause. Not dino quarry. Or say again, butter with a home. Na ya papa. Sir Christo ni a bit near butter with a home. What to the bonnet. Ato bonie gu. I said, Trenia Tadia, ah, my goodness. What I say? Or see your papa. Dino quarry. Okay, can't qua. Obama de Wakuma. Yeah, Nipan Canocre.
enya Ghana you pen kan kure what office ade ne 10 no the zelo say animu baba tayo obi anche no okodu kajetia awieo ode aba ba hwe ntrim that be you think twice the way you be arabebu hoten what you say me see obi a me kan no kura chero madwuma ne ye sunsum adwuma by 70%. But at the many passere or some nickel foundation mount and some we are material you way. Okay. Simple. Okay. Papa, over Ghana ha population in do na ye Christopher nti ye ka say a high Christian country. Nti eye den sa boni a ekoso nyina nso se ukom deeper ye Christopher na eye. Nti eba ne sen na asofo dos wo kurom ha. Na ba bia ba do so asofo bia ba wo kurom oh yeah bia ba do so asofo Ghana ha maka me did my research because one more di boni ni na so ye Christopher anyo me na Christopher o ka sa tie me o ka sa me no nya dwene okay anyo mo di boni nya na ye Christopher okay o dia say tie ni o efrafra okay media fotua me ni nipa me nyim sa tena sase we so number 1 sura urade okay number 2 ya papa ya de ya papa e wom se maami bia misia ne nura antumi fra se papa san maami ne asof maami na se mama please come untuma ne di say no sere na se mama o ya asof maami na BS Reverend Minister yere what on to ma ya twenu papa yasa mama e ba ne say no say papa de wunimi na se be de ewiase minim obi e o me di de jaba spiritual professor if you know him o say papa me pentem se me kan wasema ka de be de ka de be chin na se ma wo ye kristoni number 2 we are so for yere o se yentena saasi so yenni no kware yenye papa wo so se papa yasa consider naja we tu mi ka po na me koye o dey say but so for ade ba kwa question se di ye hwede ni pe ya wa hwia wo mani pensuo no onye papa bio but the way be you today abem papa yan hwia ade bi wa on say was knowing this first ade many pa bebre nsu wa brabom about 70% ay spoken word. Okay, spoken word. Yeah, say obi aka sembi obi aka semya spoken word against into his or her life. Yeah, we are there back and then abra mi ko brekum anopa manfaka Timothy ma me tres nwane ana man ba kwa di o timenchen nem ja so pani adai mo edi sa o say so pani what is going on minimum there but what is going on o say papa I came na he na obesi na me Messi was station ntimisi go so good na ya mi ko Rosafia no oba na man oni me tra baby 15 minutes do ka se wi anka Zabrante am se papa ade ba kwa de betimi aboa o kana ko pani pa krochew yeah nipa ni scam na man 200 million obaya o se sika na yira not knowing say or the sikana kutua ne ba fish ana nipa kro no ayere afa baabi said you adi musik you afa musika no nema se ne nto no papa ne ba was school edamate esire so enti odi akola ne ko prayer camp baabi na okwa akobọ abusanfo ma ne so ya wi asem yo na ono ankasa nim se sika na wafa na de sa problem na brand onim dabi okay so nim se wa biti man
man need this come and say 10,000 or come baby ongen to no na down for no obenya be 1 or 2 months obaya o sika na yura no so ke bana for me timi nje ho ena man nso an first kana ide wan fa nche en wo call baby koye ho de said we have sika no o madam man no first can tell baby man na madam o but ne ba na madam papa den obi bonni etimi konya nsunsuaso wo obi so na se saade na ode koye ye no me kai me krom ebisi abrante no ko wi abayre me wo fa asini nim no ode man ye aduane to wi ye no na odi ka di bi sa ba de ruade ko bodu ya wo fa odi ka wi ade hu wi ase ba kono no to be catch papa so pani sa obani benya huta number 1 go and apologize the man can no crachere no se papa sikano maisu eni obi ne wiaye anesa oba no onya yaresa me did the job at every town what you man am yo otina no pa is to present your case before God momo na ba na guso no anadwi papa me yedwuma nya yie papa e ka meneme papa me pese me hu de ekwaso masetena mu me ye ye hwehwemu to inquire of God. Okay, papa me nim ni ba bia o but awurade fa me so e ka hwinta asem kyere no ebi awo yawundi o western north o boliga o greater region Accra ekwan wa o takrade ekwan wa papa me pese me ba o lolo fem kwan esen support our program me pon wa frame na me nkere wade me ka testimonies a yes program o yase o mo support the program na wantimi ama na nyame na me so se de ba na more than 90%. What you say me see obi e be di nokore me ka nokore ho asema kire o e ma wani mrade o bobra sofo ade ma Ghana fo bebre su eye ni bre ani kwase abuo. Okay, oh saade mienu we e woni pam ani bre ani kwase abuo ani asisie ana nada eye fo amani pansere papa me se odom nyame de acheme na o problem die ntia baaye no o se me hu me de no we ye sofo we ye nana we ye mp we ye honorable to anamo be ye hwehwemu simple papa nyama nkoyie no bo be ye na me serew hwe papa de yo on be sabefo me boa arekwasha be yi o dabi emfa kwasha be yi be Proverbs 17:13 momo number na gusto no 0548 86 47 01 mi momo number no. Okay, ebi a wutie radio SOMPA number 3.1 SOMPA TV baby a wo biara they say Proverbs 17:13 was say sameti don so chichemo edu mi ensa no o se de ode bone hye papa na mu o se de ode bone hye papa na mu bone rempa ne fie da bone mpa ne fie da de papa ya ye yo we ka chena awie anopa ya na about 10:45. Okay, na mkache zopani so pa yar sama obana kona kopa wadam for the chow se sika no obi amfa na na we kromfo awafa simple abedin on abedin do onya den abedin and onya den papa we de gise opempanifo di nanim ana so no kwa kwa enye yi because what the car kasa ayira os ayira ono de nadamfo ne o ntime nye odo wakoye ho ade de so oye na wasan aba kire se wona afa ya na te wan kasa anu tin na consider ho. Okay, oh yeah, according to consider papa je woni pa bi ho a obefa na de 1 cedi onye ohwe obefa na de 100 billion onye ohwe obefa na 2 cedi obeku. Oh yeah, papa yan fa nto yan wi ade biem on say spoken word ayabrabo fapim. Okay, yeah, spoken word ayonipa abrabo fapim but yenim ade hu wi ase ba kono no
spoken word ba ni pemu se obie na no aka asɛm ya to so ni pemu abrante ba ko se papa biribia me so bia na me hyase kama but ho na giegu na abrante ma me ka no kra nkyerɛ na ne wo se wa na te so futie ni yo o say this year no to reveal the secret one ne se wa na te ana ne se wa ni kodwa we yi sika to ho oba anya atwi sika ni 2 million 200 cedis obisa abrante na nka nokre no and the se wa ne so de yaw edome se your farm say sika we abrabom onsere da abusi be Proverbs 18:21 yeni komo kakra ho me did the jaba the spiritual professor ebebusa meti dunwotwe chichemu a eye aduonu baako ose owuo ne nkwa watakyerema nsem tie wo se sei owuo ene nkwa awatakyerema nsem na de odono no bedi naba simple papa ma me misa asem we eye den na se obi ka asembone etia ode a etimi to ewa abrabo miye hunu na emom so obi ka asem papa eto so de a entimi mmam eye ne matu ne wom okay me say na ma say mienu o se bronson bibia ye fast ena Paul say ye nam hunam de nanso esa ye tuo no ye ntu ne hunam o te ase papa ade ba ko ehunu se ema wo bi nsungu ne yam okay the word spoken word ade me ni pabre papa the word curse enu sa we bishop enu sa we apostle enu sa we nana enu sa we MP okay enu sa we honorable the word curse se edaho na de ukotumu a ati se ngo wase white na aka watadi okay sanity yeah ehu let's say once ayenya aka to so ne de eye den na ebebem yeah no matter so a committee why then what committee tino si do good ya papa wase tena sase so wase ma wani nya den enka wurade ho na ya papa na di no kware na obema ode wakoma pe awura ba ko ba nra and that was anra da bay awura ba ko ba Wednesday wani se makoma ko 5 oni se bia na sei nam se ra ba man no ayo wedding no na yo bi kunu na oji no maame ne de ya ka chen se awura me de ba man na mawo na mmom akoda nse wachida of an tra woman ko 7 years ago oko oja ode ya oko wani man ne wumienu man ka cha oba se oba ubetimi atena ho me wale mumienu wose so ne wantimi na oja ne ma no ya enu oga na nyina wayo oni se bia na sei papa on detie papa enana dwi afutu a mede ma wona wotie SOMPA radio and TV hweyi no bia nka asem eya anto abrabo so mawie hweyi no bia nka asem a eya anto abrabo so yeah once madwuma me metena se a ensem eba no to that bitimi am say let me be say why aden because spoken word eye dwuma ade wi asemi suro baako eye spoken word twana behu eye den wo ka asem no etoso bibiasi wo honti yes enti broni kasa se something mixing somewhere me momo number na good scheme so no support the program okay papa me ba no nsa papa me ba no wi papa me de to anu wafa papa juma be na me ya mesere wa brabom na ye ni nkomo number ni 0548
86 47 01 edini ye Alex Kwabena Jemfi anadwo ya febi to so me pon a me pon du baako ana community num ana me pon du baako ba freme papa me di to so me di say because papa edi to radio eda ya wu nipa ene edi to e wa adwumam e wa awarem eda ya wu nipa ene edi to no ni nyina wo adwuma ene awade esese eto sa nipa no o se Sunday na me kire made bi e was 128 bi o yes ye woni me bi I was say Christopher your research be Psalm 128 number 2 we are software tie me condemn obi o because me a professor what I say we teacher training obetima kira de we university obetima kira de professor obetima kira de but obi on the level you can call yourself apostle me no problem you can call yourself a prophet me no problem because they are also they are dom no and o say me danedi na dom nyina hu me dey your problem e kam me no u krusi wo jao empa chew wo yiri si wo jao empa chew me dey no yeah bra na rade fa me so me kire wade keke matufo simple awura ne bai wo se papa me krusi wo ja me na me san sa den wo so one ne maame akon na me se ko na kopa ne maame chew yeah akọ na me kire nse o kono faade we se obotom o de se ne botom okoda ma de echi ano papa an ko bugo na se anim na se so le ko me de achew eno ano no what you say ayeye me mani ya akwantere because na maame na bona dwene po so on kasa ne ho da so for asem na ho yenko anum wo ha ne aduonu nwotwe ko anyichemu mienu no wasi na obedi wo nsa no adwuma obi ante o afedi ya tie sim okay wasi na obedi wo nsa no adwuma enshira no ne besi uye ha no so ya hwehwem se awurade asema ka trem se me kwasi ade me di me nsa no adwuma enshira ne me ne besi me yi eye den na fedie me ye bibi yenye yi enfa kwasa o mame o me se sei enfa kwasa o mame ebia ne wo bia kansem bia to wabrabo so tina hwehwemu hia no be ya hwehwemu papa awurade asem se me medi yi me ye adwuma enso still obi aye adwuma fi January be si ne hwonsam sei na bi sound say why enu nti na me say be ya hwehwemu okay sa dwuma me ye madwuma number 1 number 2 ediet ano na atom abrabo so number 3 efie be na me frim number 4 ehi na me tie number 5 when dwuma na me yo papa niema emeni pasu adwumam eye num okay me say enum efie a otim abusua ofrim oba ware no what you say baby a we adwuma and adwuma eye madwuma because according to me Bible wasubedi won sa no de adwuma yesa ko de tro mi wi ala na de bia service am na ni nkomo ene nkomo ko ene ko de kata mi sa me fa course ti amafo kakra me de ye problem o kina no pa mi wo Kumase kononum enuyam Asante region Cap Kumase ona me wo mi butu kononum enuyam me de ye problem papa me ba ni yare me call last week me manipa 21 kwa yare sabia emu 18 esabai wanu no na enko me che ma de keke na yade enko me de no yade a doctor for ntimi anyo you just come. God is going to heal you. Amen. Because I'm holding the key. Yes. What's it saying? Deuteronomy chapter 15 verse 4 verse number 4 Ose ankense so hiani wo mumu Ose ankense so hiani ewo mumu efri se hira na Awurade be hira wo asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo se adapade a kofa no so
Efe na yedeng. Yedeng. Papa, atemwa de da ho. Tie. Yenya ngu yen, awase ye dwuma. Awase si adan. Okay. Yes. Opa se si ayen na so say. Ye pass 400. Roma kwa blochire. No ma dim nika beba. Abra Ghana adum asewo fon sakra nwie. Ne de udum ko sakra wo mu. Dabi. Number 2. Kobes. Wifo. Omugo. And so Ghana so for blochire akọ. Okoya dey, okopesika. Oprichi so a o si Yesu ba. Yesu ba. Obi an mi say Yesu beba. But tie ade aso ka che ni pan say bo kronkron bra. Na ye adwuma. Na dwuma we ye no. Hunu say eye wan ka say wadwuma. Anya adwuma na adwuma. Okay. What do you say? Yeah. Papa dwuma hia mi o. Ya wi ase mi wadwuma ho. Ephesians chapter 4:28. Me dey any problem. Ephesians 4:28. Hona adwuma power. Anya adwuma na adwuma. Ubie bia ba anya adwuma pa. Okay. Yeah. Sister ba ko bai. O se papa. Sister ni ba ba ko. Ni ba ni sojani. Ye fa ni fie miensa nie. Akwa na wensa sa wa ya sei. Maame ne tonsa. Hwa o tonsa. Owo aduro bi o de sensa no. Okay. Ena akwada ko fa nsa no bi num ye. Ohunu. This onum sansa na da bi aba be num bi. Okay. Yes, eno na ono de ye na dwuma. O de ye na dwuma. Ena ne ba ko hwe bi didi ye. Odane asomodwe. We pia manim. Ephesians chapter 4 verse 28. Kwa wanim. Ose owifo nwiade bi. Ose owifo de nwiade bi. Nemo. Omo modin fa ne nsa nya adwuma pa. Ofa ne nsa nya de adwuma pa. Mawie. Wanya biribi a ode bema ahiafo. Ote ase. Fa nsa ya adwuma awura. Anya adwuma ne adwuma maka. Ne ba da ne nsadweam. Ono di amanfo mamenum nsai. Na ono ne ba ne nye yie. Ote ase. Ne ba ne su kodidi. Eno ko hwie kakra bi o. Enum didi ye. Eno ano no. Sa de so ko giri baabi. O de France ano. Okay. Nti wa ba num sa ni bia no. Da bia be ba ho. Da bia ba num sa. Oh. O se da me yam business. Ene oba so o de business afi no osu. On de ni party. Me di de jaba o tena no pa. Fe chi kwa atudwa. So for pani o tenen kan Dr. Alex Kwabena Jamfi, the spiritual professor, or china Saturday me da enu na watu din say to present your case before God. What china papa tenase ewo Kumase kronom enuyam, Kumase kronom enuyam, anu nti ba bia wo free ba bia wo free Western North abu akwa anase wo free Nkawie ba bia ni na eba wo ba ba si wo Sofolai wo si Sofolai aso o pe kronom ka kache mate ana driver ni say wo ba si wo kronom enuyam tie ni ye kronom enuyam ni ye si wo honom a wo nsa nifa so wa bo se mfutukwan bi da ho bo se ko ta da ye de agu so peda wani tenten so papa billboard kasia esi ho anwea egu ase wodu billboard na se a bo se wo nsa nifa so biem gata kasia bi da ho covet na egum no ye de enua bridge agu so fasa anua bridge no so bo se ye bie black gate kasia honom na china papa etena na ode nyame ma ehia problem biara da so no ba moden na one papa emehia wo china papa numbers no so na egu tv na anim no eno nso ofa ba bia waduru bia no ofre number na ye be ma direction no na waba be piem eno nti bomodin na ochina one papa nhia na ohaw ne amane e dawo so no erade emfa papa so na eniama nyina enko boko medasi anadwi wutie the spiritual professor papa me dey your problem tio enu ana meka semia kire asofo nyame nam odum so ya the spiritual university bible college okay about we third batch nyame aduma na na wotwe ne ebie school 24th okay ene na wotwe ene ebie school awia no miensa efia da bia no miensa kosi no nsia we ye sofo we ye apostle we ye odifo we ye evangelist besua de ene ma ye kire bi ne first month the calling and office okay the calling and office second week spiritual side of your office okay third week the deliverance and purpose fourth week
the spirit of vision and knowledge. Okay. For 1 month, dear no. Okay. That is the first month. Yeah. Second month, the church planting, personal evangelism, Okay. spiritual items and how to make them. One of us yesu sum niema. Se bi apesa we oil, pesa we nku, pesa we de ni nyina me kire. Okay. And the fourth week, was it demons and how to defeat them. That is demonology. The better spiritism. Okay. Yeah. Now, yanko the third month, how to prepare herbs and leaves. A kwanya fast ye nru. Okay. Ube to me aba, papa msisi ya me ya enyam paibo. Papa mi wa diabetes enyam paibo. Papa stroke enyam paibo. Mi wa asthma enyam paibo. Ni nyina me kire nru. Okay. Na yaba the praises and worship. Now the third week, the communication. Okay. Now the fourth week, prayer and healing. The bachelor. Okay. 3 months. Nyankopon ya duma and then now Friday. We are no miensa. Ewo asori premises ho. Kronum enuyam. Form near 100 cities. Besunya de. Bra betonim de. Okay. Betonim de. Nim de ye to. Ewo twirem. Ubie Yohane adisem. Etre miensa. Chemu ayedu nwotwe na. Ose ni nyina wo honum. Nti anadwe we yan kaiba me de maw. Okay. And then na wotwe and ye bie school no at the third batch. Eye bosome miensa, eye efiada. Bra na Onyankopon befa ajaba so ama oniema asesa. Okay. May God bless you. Yeah. Amen. Aveyan to aso. Papa na ye din komo about the spoken word. Yeah. Na oduma Nyankopon de adumi nyina e ba akopɛ. Se nipa besere. Unya ba na me hwɛ de da wa brabɔ so. De da wa dwuma so. De da awade a utim so a. Anu yo. Papa ade me nipa sere e ya kwankyere. Oh yeah. Akwankyere hu papa. Because direction e manyema sesa. Okay. Because abrante ba ko bai. O se papa ye nipa mako num ne etu kwan enan ko me nko amanya visa wakam de me hwe mu no ne fie ye ntu kwan ne fie o ye ntu kwan wati me tu kwan ye kuma so ntimi nkwakra no se me hwe the cost na me kire na de na kwan unu safo me mane pay of pani a wakọ pension. Okay. I'm to ade ko che no you say plan visa bi or play we ya na dem pa because Proverbs 18:16 was onipa ye de e bo kwan ma no papa we are suffer die you can call yourself a prophet we dey yan come say it's good but papa me dey direction e bia wonimi your empre ho hwade o Ghana your problem nyina ni o obia pese oya akwankyere de bi hunu ba bia ofiri ba hunu ba bia woko me condemn obi because oduma Nyankopon de adom me no metete asofo. Okay. Metete asofo me de no spiritual and physically about spiritism metre wade what you say e waduane ani kwase wudi ni nyina se ya nkyerɛwa we enye asɛm anu ba school na ye be kyerɛw no one will say you ampa mi odifo me san koma etwase bam ye ka so bi odifo a de oka bam na ye ho anu odifo enye de ohunu ka mam what you say there be eye de na mam ano as a question mark enti anadwi me to safra nyame adwuma yefo papa me de ye problem anadwi wotie me oba nom nsa oba nom wi o de to ha no afa obie shop egu papa biribia o de won sa be som bia da enye yie ade a minimi yo wade ayera ema me ho ema me ho wade ayera ema me ho
wabodam emma me ho na ni afra emfa ma ho mesrew sabe kompo emma ho case 5 emma ho obema na wu bra be paja bucket me prove atrew papa me kai emfie mi ensanie na me kodum kwawo okay enti metro mass me dile mo na ma ba ko twam ticket mame minim no but one was woni me no twam ticket mame no do sesana ma ne telani ti kodua na nkomodie mu opam niema opam ema ne mema opam niema efie wura baga kese no makoma num obi amaje ankrofo de a wapam nko a yes that's what bani me medi de jaba me prove manipa hu de nyamete because mama Esther say so beji adia this side yi na me say ka ho ko sansuo ofini bi na te ahaban ba ko pe yam fa fransuo no uwi akoto box iron hiti iron man nya sepa fa nu nsuo nim udi du nsuo nim a na nya daje se wiki kura to niam egu ho ni nyina utu wi a eno ane enwade and number man papa we did 10 days na amanfo niam e bia di 2 years 3 years we year no obi abaje ne de uye telani wapam niam egu ho obi amaje ochena bra am improve nchiraw ehyewa ejare sewa obeba because material ne yewode ya entoma ne yewode ya baba oh that just onyankopon ache ne made anadwumi nimba bi a wonam mi momo number na gu ho no okay 0548 86 47 01 me dey your problem se me be pon a me dey me private number mienu be maw okay se si ado be ha me ame fa ba ko so maw je mangasa frɛ 0543 14 96 0543 14 11 55 ba kono no saji we nso 0547 14 96 40 mama miensa kipu sa no besi nyina da wo okay because be the hear them ubabi akodi nsenseme aka kwantuom wonte ne nka bra na me prove nkyerɛw oba nom nsa onum wi cocaine tramol bra na me prove nkyerɛw okay we a student usua de wo we a sofo wa bia church epaja ne kofom nyame anka ne sa DJ bebia la tu kakra ba me wate na me fa nipa ba mienu miensa me personal number ni nie je ane me personal line 0207 666 2 66 0207 666 2 66 ane me private number no me pon wa frame papa obia wona dom me dey your problem okay we are babawa when you 30 years be man ba no ko awurade ankan sa me dey your problem papa me problem nie papa ka me papa me toma yento papa me sua dia me hu papa me ba ne dwonso papa me ye bibi enye yie just run for your life man ka sa frɛ me se me pon wa frɛ me first the number 2 ya me fa nipa ba me enu miensa oh give it to me studio number ni me fa nipa ba me enu miensa 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 awa bibifu wa minum so ma minum media no kranza ma minum media na answer why hello ba jobi abaso na hello oh hello
Show lines ni yema me. Hello? Hello? Show net hello? Yeah, check lines. Hello? 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 Obi mama me. Hello? Obi tiri ma de nya na me nka me fam ta ma kan kasa. Hello? 0551 931 Hello? Ani ya ina. Me ba cho ma me kan no kranchero. Ochina ye Saturday. Aka me fa nipa ba mi enu mi ensan so. Eya ene yi. Aba obi aba na. Hello? Hello? Technician for another technician. Network in your okay. Nyakopon ya adoma ochina ye memeda. Ma say if you no obi afre ma if so. Ochina ye memeda is to present your case before God. Papa, mi hunu mabrabon awurade anka sa. Tie. We fa de bia nim wo. Ebi a wo sofo no tie me, oye pastor. Onye prophet. Ena a deep one kwa ne guma ko 7. Obi a on the fault. Me ba to studio number no fees why. Me say family ento so. Me dey your problem. The word problem obi a one dey. Me too for papa. Me dey no. But sister, ade ba ko e ma Christopher ye mobo. No kura yanka. Ade ba ko e ma nipa ye mobo. Obi omu ya de. So, ema wani mra de. Ensisi obi, enada obi, emu obi kwasia. Enu a me kan se bi kire obi, enra. Sawura abrabo na ye bo no. Edu ba bi atena sna pa kwankyere. Because efia ufiri mu no. Die, ya twira to fie se adwo mansa. De dawo ma meti so nyina no se 100 million won tra. Abrante, wa wi abetra mazi sa aba kokora. Da bi abeto da me. Nyame an kan sa. Bisa ho se adwuma mi ye eyamadwuma. Papa, da bi me catch that sofo no. O member se enye wa dum. Ena o member o te ba bi asua. Fam na mama no mra bate. Me was of penny baako. This year, odi nipa mako 42. Obi ani ji aba. Ko se papa. O se me kire na de bi so onko ye mo anka ne nyame dwuma ho. Enema ni kuta nwa be more than 100. Yeah, cuz obi a o na dwuma. Me de ye problem. Papa e ka me. Papa, me ye bibi enye yie. Abrante e do ba bi abisa wo se adenti na me nko a me ye bibi enye yie. Abrachira ba obi akọ, but obi akodi ho Germany 3 years. Onya dwuma anyo ala no yo. Obi su kwa 1 year, onya dwuma yo. Ajaba number ni otena no pa eye counseling. Kosiada eye glory service. Ebi a wo ye sofo, ye bia pona to ho. Upe obi ana ye dwuma. Bra. Ye bejo. Awurade Nyankopon bia new do amai obrekum. Nyankopon ya aduma mo am obrekum. Ebna da biara anumre 10 to 12. Over test spiritual professor nka ewo akumapa FM obrekum. Yeah. Nti nyame aduma next year ena mese brekum cancer say next year 2024 and a brekum council every Wednesday and I must brekum council say but a brother be a better life a brother be a with me